Gost Novosadskog popodneva Stevan Baluban, predstavnik Gljivarskog društva Novi Sad. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. U ruci mi je knjiga, ovdje imamo i jedan plakat, ali uživo ćete se družiti sa ljudima sutra, je li tako? Sutra od 11 do 16 časova u Dunavskom parku u Saletli, čuvenoj, preko puta Muzeja Vojvodine. I tamo ćete pokušati ljudima da objasnite nešto što im inače već dugo objašnjavate. Oni vas nazovu i kažu, koji bi bio kratak savjet koje gljive da bere? Je li tako? Pa, savjet bi bio, nemoj brati ni jednu gljivu. Prvo, nešto nauči o gljivama, dođi na neku izložbu gljiva gdje možeš gljive da vidiš uživo, a ne samo na slici, da je pomirišeš, da je pipneš, da porazgovaraš s ljudima koji se time bave, pa tek onda idi u šumu da bereš gljive. A zašto to moramo? Ja imam ovu ovako debelu knjigu, znači ovo je preporuka, pročitati ovako debelu knjigu. Zašto je to zapravo vrlo pipav posao na plakatu koji ste nam doneli, a koji ste zapravo, pričat ćemo o njemu, otkud taj plakat, ali želim da nam pokažete zapravo koliko mogu da budu slične gljive koje su jestive i gljive koje su otrovne. Da, zato građanima i preporučujemo da nešto prvo nauče, zato što postoje veliki broj vrlo sličnih gljiva. Naprimjer, ovo je vrlo jestiva blagva, ovo je muhara koja je prilično otrovna, ovo je veoma kvalitetna lisičarka koju možete kupiti i na pijacama trenutno, a ovo je zavodnica koja gotovo isto izgleda, ali je prilično neprijatna. Postoje tu i druge otrovne gljive. I pored je... Također sve je u paru. Znači, jestivi šampinjon, otrovni šampinjon koji žuti kad se malo zagrebe. Kažite mi, kada je reč o Fruškoj gori, pominje se najotrovnija i one malo manje otrovne. Šta je najotrovnije od... Pa u Fruškoj gori najotrovnija je zelena pupavka, Amanita phalloides. U suštini je jedan šešir razvijene gljive dovoljan da čovek ne da ima problema, nego da ga ne bude. Također postoji i veliki broj sličnih gljiva, na primjer golubača, zelena zekica, koja na prvi pogled izgleda vrlo slično, ali na drugi pogled se veoma razlikuje i zato je potrebno da građanin dođe na neku izložbu gljiva i da jednu i drugu gljivu pogleda. Mnogo ste u društvu. Koliko društvo postoji? Društvo postoji više od 10 godina. Ovo je 4. izložba koju pravimo u Dunavskom parku u Saletli, a inače pravimo krajem oktobra 10 već izložbi je bilo gljiva. Jesu li ovakvi odnosi građana prema gljivama jedan od razloga zašto organizujete ove izložbe? Pa mi, Gljivarsko društvo Novi Sad, pre svega se bavi edukacijom. Na razne načine pokušavamo da edukujemo građane i u društvu se najčešće i učlanjuju građani koji ili su imali problema sa blažim trovanjima ili ne žele da ih imaju, pa žele prvo nešto da nauče. I sada da se pozabavimo plakatom. Ovaj plakat je specijalno pravljen. Vi ste to radili jedan projekat. Da, pravljen je projekat za učenike osnovnih škola, odnosno za nastavnike biologije u Novom Sadu i okolini. Podelili smo to velikom broju škola i nadamo se da će visiti u kabinetima biologije. Nije nam bio cilj da ljude i decu naučimo kako da beru jestive gljive, nego da ih upozorimo na opasnost zamene sa sličnim vrstama gljiva. I nadamo se da smo to u potpunosti uspeli s ovim plakatom. Dobro. Da podsjetimo još jednom, znači sutra... Od 11 do 16 časova u Dunavskom parku, Saletla, bit ćemo tamo, odgovorit ćemo na sva pitanja. Imamo dosta gljiva koje smo nabrali na terenima Fruške gore i okoline. Mi smo vas zapravo i ukrali sa terena jer vi ste danas također boravili. Naravno, danas smo bili na terenu da naberemo svežih gljiva koje ćemo izložiti u Saletli, tako da građani mogu da pogledaju te gljive, da ih pomirišu, da ih uživo vide. Jedno je na slici kad vide u knjizi, a ipak je drugo uživo. Hvala vam na ovom razgovoru i eto, dobrodošli poštovani gledaoci u subotu, sutra u Dunavski park u Saletlu, gde vas očekuje Društvo gljivara Novog Sada, da nas nauči nešto vrlo važno, a to je... Da budemo oprezni. Hvala vam. I poštovani gledaoci, evo, ovim upozorenjem i ovom pričom o ovoj izložbi završavamo i današnju emisiju Novosadsko popodne. Ostanite uz nas u 19 sati Objektiv
A kada je reč o emisiji Novosadsko popodne, vidimo se nakon vikenda u ponedeljak. Hvala na pažnji i ostanite uz vašu Novosadsku televiziju.